Wadhi e kaunti ma Nyamira kama duol mochung'ne mwandu mag chak Kenya Dairy Board ochako chenro mar puonjo jopur mapidho jamni mag chak e kaunti ma Nyamira kaka yo achiel mar golo mwandu makare mag chak e kaunti no. Chenro makoro dhi mbele gie sani odonjo odiochieng' mar ariyo ka itaye gi jatelo Josephine Omanwa ka odiochieng' ma kawuono en mar jopur mawuok nyandwat mar Nyamira. Jopur mane oyoro kana mane oyuoro e chenro no onyiso morgi e wi puonj go kaachiel gi tiegruok manyasani makoro gipuoyo ni biro konyogi e bero weche mag pur kod yuto margi. Tumekuwa hapa tangu asubuhi, tumeelimishwa zaidi kuhusu jinsi ya ufugaji wa ng'ombe. Tumeelimishwa vile tunaweza kuongeza mapato yetu ya maziwa kwa ng'ombe, na pia tumefunzwa jinsi tunaweza kukuza hawa ng'ombe wetu vizuri ili waweze kutupatia mapato mazuri. Ile ambayo nimetoka nayo hapa nimefundishwa vile nitaweza fuga ng'ombe, ile ambayo itaweza toka maziwa mazuri, yani ile itaweza kuleta good economy. Ya pili, jinsi tutaweza kulinda ng'ombe. Ya tatu, ile tutafanya cooperative tukuje pamoja ili tuuze maziwa kwa njia moja, tupate marketing. Kitu cha kwanza ambao mimi nimeshangaa ni kwamba kuna wale maafisa wetu wa county ambao wameajiriwa hapa wanachukua taxpayers yetu. Leo nimeona wengine kama wageni. Hata ndio wanang'ang'ania kutufundisha ama na hawataka kuja kwa vile chukua tufundishe. Leo mambo kidogo kidogo wanachukua dakika 5 dakika 10 pekee yake kwa sababu watu ni huku wa kuweza kufundisha. Lakini tunamshukuru Josephine Omanwa na county wache ifikirie Minister of Agriculture. Yule mama afikirie ya kwamba atume maafisa wake katika vijiji waweze kutufundisha. Our key concern on these trainings is to increase milk production in our county with an aim of bringing a creamery to the county government of Nyamira, whereby farmers will not get losses delivering milk to the far end of our KCC creamery in Sotik.